laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-Qur'an al-karim wa zidna ilman wa 'amalan nafi'an. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا نافعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام وسورة يقول سورة مكية جدي كانغول في الله يجي أردين وندما konde wotere ngol jippi kangol nde wotere pet amma non fadlu ko ngol mari ko wowla kon fof faydi ɗuuɗa ko selli e mum ko kaɗo haala woni ko selli ko ngol jippi kende wotere ko malaika guluji 70 woni ko cippini ngol ha hande hiɓe ga ko kangol wiyete si wiyama an ko hunde nde anduɗen ko beyi e baali e nayi e gelooɗi ko ɗiɗo noneji nayi tun wiyete an'ami ka Qur'an. Makkiya ko makka yankewol. Bismillahi en fuɗɗori tafsiru suratul an'am inde allahu subhanahu wa ta'ala arrahmani mo yurmende mum herani julɗo e kefeero ka aduna ɗo, arrahim mo yurmende mum heranoyi moƴƴuɓe ɓen tun kalakara marɓe iman ha maye iman ɓay ko kanko wi wa kana bil mu'minina rahima. Alhamdulillahi jarama on fo wodani allah allazi on khalaqa samawati wal ardi taguɗo kammuli ɗin e leydi ndi wa ja'ala o waɗi adh-dhulumati niɓe ɗen wan nura e jalbendi ndin thumma refti allazina ɓen kafaru yedduɓe bi rabbihim ko jeyɗoɓe on ya'diluna ɓe eɓɓidirta e sanamu ma ɓe rewdata e sanamu. Raygol bindol e feccere ɗo tanjini enen ɗo fo haray ko en firuɓe Qur'an tanjinaki hino e men ɗo mo fira haysino ɗo haray hino fanɗi iɗen weltano waɗan ɓen tafsir gila sumayon dari ma ado sumayon ha hewti hande walla yewɓe ko ɓuri e moƴƴude e joddi waɗana ɓe joddidin alijanna enen kadi arɓe heɗitiɓen wa kadhalika hiɗen toroyo allahu subhanahu wa ta'ala yoɓe en joddi hara ko jannatul firdausil a'la o danda en bonugol ɗum ɗo haray ɓaymi ɗo tanƴini haray ko ɓuri hewde men ɗo firi Qur'an haray hiɗen toromo be yo wakkilo o Qur'an ɓay allah no inviti en himo noddi en e mayre yen taskito yen miijito yo en jangu haray wakkilo ɗen kadi ɓeyden tentini onon sukaɓe ɓen ɓeydon tinnagol e o Qur'ana ɗo wata o majjir en so ndaari menen firoɓe ɓen fof duuɓi 10 sa yehi a tawi mo fira a taway ko maniére mo jogino on pourtant Qur'ana on ko li kulli zamanin wa makani ko kala saye arɗo haray hinde yaadi e makko kala saye arɗo haray hinde yaadi e makko ɗum si allahi wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin firoji ɗin no ɗuuɗi ko no wi no anna on yarata noon sansirta noon on heɓira e noon firoji Qur'ana on sen daari wonande wawɓe tafsir ɓe tafsir on ko façon ji ɗiɗi si tawi hara allah okkayno en moyen en waɗayno hara ko tafsir ɗiɗi gaynoɓe firo ɓen waɗane tafsir mum on feere haysi ko dow wonɓe fuɗɗade ɓen ma yahuɓe wawali ɓen waɗane tafsir par ce que si ɓe hawti tafsir on kara han ɓe faamirta e yiyo bindol e feccere ko firuɗen ɗo kono si a ndaari a yurnitike ɗo ayiyay ɗo piiji tawa hiɗi hawni ha feƴƴiti fuɗɗode nden allah wi en o holli en ko honno goɗɗo jarnirta golluɗo alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda kanko tigi o jarni hoore makko fi honnum o golli golle tawete hino haani ka o jarne
aray golluɗo golle moƴƴe fof no haani ka jarne, golluɗo golle bonɗe fof no haani ka o fele. Jaaroje ɗen ka Qur'an eɗen andi ɗe. Jaarore aranere nden ko taguɗo on jarnata hoore mum sifa ɗum ɗo, e ka taguɗo on jarnata mo o tagi on bono ni'mal abdu sifa ɗin ɗon piiji. Ma ka tagaɗo on jarnata taguɗo on, ma ka tagaɗo on jarnata kadi tagaɗo on. Ko ɗiɗo hamduji woni ka sharia ma woni ka Qur'an. Ndara non hande kadi ɓaayeje ɗen kanko Allah honno woni e wallinirde. O wi khalaqa samawati wal arda, o tagi kammuli ɗin bus, wal arda o waɗi ley ndin goto, wa ja'ala o waɗi adh-dhulumati niɓe ɗen jemmaji ɗin kefera yagal ngal, wan nura e jalbendi wotir, ɗum ɗon kadi o waɗi goto. Si a ndaari ɗiɗo ɗiɗi e même Sourate on sikki aya 150, o wi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Si sifa ɗiɗo ardi, Allah ƴetti piiji ɗiɗi fotay ɗi ter, o waɗa kuma jama, o waɗa kuma goto, pourtant le aray ɗi fota ter. Sikki ala enen ɗo, ala sikkitiɗo si leyɗele ɗen ko jeɗɗi, kammolin ko jeɗɗi. Kefera yagal ngal kadi e julɗo yagal ngal, si a itti e bange Allah ko piiji ɗiɗi fotay ɗi, naka moƴƴude ɗi fotata, kono ɗumaɗa hino jogi laawol mum, ɗuma no jogi laawol no yani ko fotay ɗi hella ka haala. Ko honno non an jittindirta sifa ɗeɗo ayeje si falodiri, an tawete ɗa faala yo firo mango yaaru yeeso. Qur'ana kadi Allah wi afala yatadabbaruna al-Qur'an, jangoɓe no hani taskitade ndaara ko honnum wonɗa e haalude, ko honnum Allah haali, ko honnum faamuɗa e muɗum. Joni noon ɗo ndaara ko honno kanko Allah o walliri kammuli ɗin jeɗɗi e leydi ndin, kammuli ɗin jeeɗiɗi e leydi ndin, niɓeeli ɗin e jalbendi ndin. Leyɗele ɗen ala hay e nokku ka Allah janti fi leyɗele, ko leydi tun o jantoto. Sinaka o wi nokku goto minal ardi mithlahunna, leydi ndin wano kammuli ɗin no, yani holli ko jeeɗiɗi. Aradin sinara ka hadisaji a yiyata. Si a ndaari kadi sifa o exemple, Allah yo man yuslim wajhahu lillahi, Allah holli yeeso ngol tun mo jebbili yeeso mum ngon wonande Allah. Allah haalali juuɗe, o haalali awra, o haalali hoore, o haalali koyɗe, o haalali reedu. Ko heewi kon o wowla e hunde wotere tawa kayre kadi ko jamande woni e haalude. Si a naɗi ka firo, hara ko firo simple wonɗa e naɓude, o wi zulumat, o wi wannur, jemma ko ɗuuɗi kon e ñalorma on, jemmaji ɗin e ñalorma on. O waɗi jemmaji ɗin busse, o waɗi ñalorma on goto. Jonno itti ka hakkille ma ndaara konno wumma haalande e maniére goo. Sa naati joni e ku samburun ɗo, sa hoɓɓinaali ampul a yiyata tawa jemma no nder ton. Sa yahi ɗo e nokkeli go, sina torso waɗɗa ma ampul waɗɗa a yiyata. Holli jemma on kanko haysi ñalorma on no woodi haray kanko e mo wooda. Kono accuɗo ha jemmina, ndaara si no woodi ka yahata tawayno ñalorma no heddi. No woodi ka yahata e nder jemma on, harana kuran hoɓɓire tawa ɗo ñalorma e no woodi. Holli e jaka so haalani makko jemmaji ɗin e ñalorma, yani niɓe ɗuɗuɗe ɗen e ñalorma fanɗu ɗo, si hakkille ma ɗe nganabi a tawa andi jaka ɗum ɗo ko gonga woni haalde, par ce que jemma on hino ɓuri ñalorma on forude. Si ñalorma no woodi haray jemma no wooda, kono si jemma ari haray ñalorma ala. Yani so wi yani o ɗuɗɗini jemmaji ɗin o fanɗini ñalorma on, haray alhamdulillah sa ndaari on bange ɗum a tawa ko non walde. Sa itti kadi haqqille maɗen ɗon yaha ka bange diina, par ce que ko kefera yagal e diina woni e haalude. O wi'i no wo laawol yaha e ngol kam makko ngol ko gotol tet, wa anna hadha sirati mustaqim. O wi'i kadi fattabi'uhu, o yiltoye wala tattabi'u subula,
fatafarraqa bikum an sabili yetti hakkille maɗen waɗa hakkille maɗen kadi ka balance ko onnum Allah wonma haalande ko jamaji ɗiɗi o woni e haalude kono waɗi ɗuma jama ɗuma waɗi goto. Islam sa ari ka iman hoolagol Allah tun yonata ko keferayagal kala hooliɗo Allah tun ko kefere a hooloto Allah hooloɗa defte ɗen hooloɗa malaika ɓen hooloɗa nula ɓen hooloɗa no andirɗen non na hunde wotere laawol yahay ngol ka Allah ngol wana gotol ko ɗum si ɓe wiyata wo Qur'an no wawi wa kereje kala anduɗo kere ko yimɓe fulawa defirta kon ko ɓe aggata wurere nden e hoore mum si a waɗi ɗiɗi tun ko jogiɗa kon ko defata kon hibbay par ce que kañum alaka kala Qur'ana ko non woyi sa ƴetti seeɗa acci seeɗa a waynonira e faamu joni masalan ko jori ɗen hiɗen waɗa ɗo ko laawol ɗi ko wasila wonɗen wadde en ɗaɓɓude fi yawgol ko Allah non oɗon joɗɗini en ɗo en jento Qur'an ko honno si wagu ton heewi en ara e juulen ko laawol goo non kadi horugol ko laawol goo non kadi jangugol ko laawol goo jom pourquoi hiɗa jomba ko laawol aljanna falɗa holli laabi yahayɗi ka Allah ɗin hiɗi ɗuuɗi ko ɗum so mottidiro e yaayewal gootal o wi o wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an holli ko bus e jaka wonugol janguɗo tun yonata wonugol hoorowo tun yonata wonugol juulowo tun yonata wonugol tun hiɗa jombi yonata kuma ko piiji heewɗi jogitete fiyo wiɗo ko gotum kono ko ya andu islamu ma jalbendi ko woni haalde ɗo kon a heɓi ndi jalbendi o sa jogitike piiji bus ɗoni sa woni wujjowo ma on tigi woni fenowo ma woni jatto ma woni jeeno ma shirko ila masha Allah est ce que haray kanko heɓi ko wiyete dina kon o heɓali so acci ɗiɗo kadi o jooɗi ke tun o waɗali hay fuu so heɓali si Allah addi jama o baki ɗon wonde goto haray ya wafirde fof ko jama wonde o adda goto o adda jama ya wawi kadi firde fof goto sa firi gotum a tampay joni noon enen kadi ko yen wakkilo hakkille men ɗe yaaja e o Qur'an hara en hoolorali tun wiwgol innal lazina amanu wa amilu salihati ɓen hooliɓe Allah ɓe golli ko moƴƴi enen kadi évoluer Qur'an o par ce que o yahay woni kanko kadi o yaada e zamanuji ɗin yo taw si a waɗi tafsir hikka ko arata sa waɗi tafsir yo taw no woodi ko ɓeydi ton an kadi yo taw no woodi ko ɓeydi kono si tawi an ha hande koko jangunoɗa 1960 ha hande an ala évolude Qur'an on le Allah wi o yaada e jama on woni e zamanuji ɗin andi an haray e jogi haray e jogi probléme sen yewi ɗon o wi thumma refti allazina ɓen kafaru yedduɓe kafaru enen ɗo fop kala landaɗo tugale iman mi tañƴinaki no woodi e men ɗo wi o anda tugale iman kono mo landi kama ɗo tugale keferayagal kon num wi'ata bussi e men ɗo si landama yetmo mi anda pourtant le ko ɗum Allah woni en haalande o ja'ala zulumati wan nur keferayagal ngal hinogal ɗo hino islam on ɗo pourquoi an janguɗa sengo woto a jangali ngoya sengo si a jangali ngoya sengo a perdoyay joni allazina ɓen kafaru yedduɓe no woodi piiji heewuɗi ko yeddinta goɗɗo tawa o yeddi no woodi ko yeddintamo tawa o yeddali hono joni se wi wono tugale ɗen wiyen joni ko wonoɗe joyi ɓurɗo bonde o ndaren ko on to yaltiri kanko ko on to yeddirno oɗo cheytan kanko ko keferayagal salagol o mari e mawnintinare piiji ɗiɗi ko ɗin wattimo kefeero piiji ɗiɗi si a mari ɗin ɗon felluto an kadi sa juuli a jangi nafatta Allah ko holli en iblisa woniri kefeero koko o wino en waysi qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis faso jiɗinoy kono Allah wi ko aba
wastakbara wa kana min alkafirin. Ulli e jaka neɗɗo tuma kala o sali yamirore Allah nden o wonay kefere. Si o mawnintinike hoore Allah tun o wonay kefere. Ɗo ko ɗum ɗo waɗi ha tigi tigi on seytane kan kadi o yalti e cadre julɓe ɓen e cadre diina kan ko ɗum ɗo yaltinimo. Ko ɗum ɗo woni ko yaltinimo. Joni noon hande kadi neɗɗanke on anda andi e jaka dey si tawi tun mi salike juulugol, mi salike horugol, si mi salike ɗiɗo ara mi yani e keferaga. Par ce que Allah o ƴettata o to yedda o wiya on ngo kefero an yedda joɗɗa ɗo wiyanko a julɗo. Jonno sifa ɗi kaaji bussi no woodi ko ɗum si Allah wiye ŋaaya goo o wiwa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. O wi ɓe yimɓe yi'e ko sikkaka Allah. O waɗani en histoire uji tarihaji ko honnu oɗo waɗuno ha o yeddi. Oɗo ko etugol uyta wanno o woni kefeero yimɓe annabi Shuaib. Oɗo ko gorko jeenayno o woni kefeero halka ɗum ɗo ko yimɓe annabi Lut. Oɗo ko wino Allah wona gonga o sinci goɗɗum ko rewa o acci golle Allah ɗe. Oɗo o waɗa kefeero yimɓe annabi Nuhu. Oto ko mawnintininoɗo ga aya jalla ɗen o halka oɗo ko yimɓe annabi Huudu. Ɗum ɗo fof ko Allah addi ɗiɗo tarihaji fof fi honno yo neɗɗan kon hettu hakkil kanko kadi o anda ko neɗɗanke sifa ɓeeɗo o ɓura ɓeeɗo hay fus ko ɓuri ɓe ala. Jonnu woɓɓe keferayagal mungal ko sikkitagol mari, sikkitagol. Honno waɗi goɗɗo naafigi no juula ɓuri julɓe ɓen, imo janga ɓuri julɓe ɓen, imo hoora ɓuri julɓe ɓen, kono kanko hakkille makko ɗen jaɓaali jaɓude est ce que Allah ko gooto, est ce que Allah yoɓay ɗum ɗo, est ce que ko ɗum ɗo waɗimo kefeero. ɓay a ɓuraamo waare, a ɓuraamo gandal, a ɓuraamo jiidi, a ɓuraamo e fus. Kono ko tampinimo foppu ka Allah ko himo sikkiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Enen ɗo foppu no si a daɗi salagol, a daɗi mawnintinare, a daɗi sikkitare, aray a fokkiti. Joni noon hande kadi sa iwi sikkitare ko ɗuragol arata. Ɗuragol andi wano busse men ɗo hino ɗuri golle Allah ɗen. Allah yennay wonde yimɓe ɓen. Sika Qur'ana jangi ka annahu humurun mustanfira wo yimɓe ɓen hino heɓa babbi sakitaji, babbi ladde, babba burure, babba tuga ila masha Allah. Joni sa laari pourquoi Allah wiyani ɗum yimɓe ɓen? O yimɓe ɓen no a babbi kañum. En andi enen ɗo menen sengo kamen ɓe wi'ayno hay e suuma e nayo inde babba ladde wi haali ara suuma e ma ɓuri na fi haala ɗum goɗɗo de. Allah noon wi yimɓe ɓen hiɓe wawa babbi. Yittiroɗa noon aya pourquoi Allah wi yimɓe ɓen hiɓe wawa babbi? O wi ɓaawo wa ma tanfa'um shafa'atu shafi'in. O wi ama lahum anitta dhikrati mu'ridin. Ko honno nangunoɓe yimɓe kamɓe Qur'ana on ari ha kam maɓɓe ha hande kamɓe hakkille maɓɓe alayo. Ɗuragol hunde naafiya yiyatande, naafiya mematande. Mo landike ma ɗo joni honto koto ma woni ma, honto gore ma woni, a yejjitu fi on. Sabitiri holli naafiya yiyatamo, naafiya anda ka woni, kono a jaɓali jokkude no Allah wiruma yo jokkodirno fi honno mo waɗuma ko metti. Allah kadi wi yaago o wi walladina kafaru amma unziru mu'ridun. Holli kefera yagal ɗuragol deftere Allah nden. Endi busse men non hino jangide jangande. Enen en jaɓata évoluide e Qur'an men on ko ɗum tampini en. Kala waɗɗo tajwide aydi seeɗa kañum gayni. Kala waɗɗo tafsir sarhul kalimati hara se fini. Kanko ɗaɓɓata honno évoluira ko honno ɗum ɗo min kadi ɗum ɗo par ce que Qur'an on ko li kulli zamani ko kala sa'i. Ɗum ɗo ko titirje tun Allah woni addude. Ɓe wi aya goto Qur'an yawa heɓude firoji wulure
haramo be ko feere laawolkisal haramo be ko feere laawol peewal e ɓantal yo no ngan waɗugol on recherche maapinama waɗugol on recherche maapinama so ɓe wi iman yande ha tugale iman ko jeego so ɓe wi keferayagal non ɗum min mi anda fima ɗiɗo keferayagal ji fof sa waɗiɗi a yalta e diina keferayagal no woodi tosokal wono yeddugol nemaji Allah ɗin Allah wino e aya goo fa kafarat bi an umillahi sara nden yeddi nemaji Allah ɗin honnon Allah wi o meɗini sara nden libasal ju'i wal khawfi ɓay Allah wi ko libasal ju'i wal khawfi o meɗini sara nden holli yeddugol nema Allah on yaltinta diina si yaltina eno diina o rewna eno ɓe ka ɓeya rewno ɗum ɓeya hayno bom nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe makani en kadi wo yennugol julɗo ko fasiqiyagal sibabul muslim fusuqu ko keferayagal no kono yaltintama ka diina warugol goɗɗo kadi ko keferayagal kono yaltinalima ka diina fiya wari hoore par ce que Allah tigi o wi'en ka Qur'an wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu pourquoi o riwali iman maɓɓe o wi si gomɗinɓe ɗiɗo warindiri si tawi no hara e jaka yaltinayno ka dina o ittayno iman maɓɓe si jamaji ɗiɗi warindiri kono o wi si gomɗinɓe ɗiɗo warindiri holli e jaka warugol hoore tigi tigi on yaltinta dina kono ko keferayaga wondirgol ko wona Allah ko keferayaga man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka aw kafara ko jokkuno den ko waɗayno den baawɗo wondirgol ko hunde mawnude e ngaro e wonno si Allah newnani joni Allah wi heferaɓe si wiyama heferaɓe en général sa waɗa e zina hiɗa nder ɗo sa wujja e hiɗa nder ɗo si a jeena e hiɗa nder ɗo siɗa mawnintini hiɗa nder ɗo si a sikkiti ha e jalla ɗen hiɗa nder ɗo hande kay ko kefere wona haalede ko jano on ɗum ko laakara to seɗoyte ko jano on ko tosoko on jano on naata yite lutta tosoko on naata yite o neeɓa oyi bi rabbihim yaadilun o heferɓen kañum ko Allah ɓe jogiti wano ɓe jogitori sanamuji ɗin non ko ɗum si Allah weltani o féliciti hooliɓe Allah ɓen o wi wallazina amanu ashaddu hubban lillah wo ko holli neɗɗo no mari iman ko tuma tawi ala ko o yiɗi wano allahu subhanahu wa taala ala ko hewtanma allahu subhanahu wa taala si wiyama ko qur'ana Allah on ko jangete kon fof ko jangete ko ɗum ɗo ɓuranma rusinuraɗo sallallahu alayhi wa sallam maki laysa minna man lam yataghanna bil qur'an tafsiruji ɗin e hewde ma firoji ɗin e hewde ɓe wi wo ala e yimɓe julɓe hooliɓe Allah ɓe tawete kamɓe qur'ana on yonataɓe yani ko tuma kanko qur'ana on naati ka hoore makko o faami fe qur'an o nanga ɗaɓɓutugol goɗɗum go ma ala e julɓe mo jangirta qur'ana on tajwid no mari firoji bus yaadilun ko eɓɓidirgol hunde e hunde ɗiɗo non ko 5 woni ka Qur'an ɗi 5 yaadilun e kadi firongon wana gootu ko ɗum si kala firo Qur'an si a firi a gayni hande kadi ɗaɓɓinon ko honnun Qur'ana woni e haalude kalfe ɗen serta mase ɗen serta firongon serti tawete ngo yaadata few kono serta ko ɗum holli Qur'ana kañum o haalante ɗo hunde ko ɗum hayta fiiɗa jangi luha ɗum naata e Qur'an ko ma etoɗa wooda ko faaminaɗa ma ko faamuɗa e muɗum oɗo aya en jangimo gila ka fuɗɗi aya heɗɗo ɓe rabbim yaadilun e an ami kadi même sura ton sifa o aya no woodi mi sikki aya 150 o wi wallazina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim yaadilun oɗo ko firo woto ɓe hoolaki lahira ɓen ko jeyɗo ɓe on ɓe woni heɓɓidirde e piiji puyɗi ɗin suwa ko sanamu ila masha Allah
si a ndaari e suratu A'raf aya 159 même kadi huude nde wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun o goonga kamɓe nunɗirta woni contraire ɗon to ɓeeɗo ko nunɗal wona e haalanede ɓeeɗo ko ɓoylaare wona e haalanede même kalima o A'raf kadi 132 wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun arti nunɗal kadi dernier suratu Naml 60 a ilahum ma Allah bal hum qawmun ya'dilun keferayaga e nder 53 ƴetti ko nunɗal firata ɗiya ƴetti ko keferayagal firete pourtant ko même kalima mase ɗen serta kalfe ɗen serta fus ko serte ala kañum jogitagol seeɗa yonatama ko ma gaynade besi herere wotere ma kireji ɗiɗi no defane alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yani hefere ɓen ko Allah woni ɓe teddina Allah parce que hiɓe eɓɓinirde Allah e sanamuji maɓɓe ɗi an kadi mo landike ma Allah e butiki ma on ko num ɓuranma andi so tawi neɗɗo on wana weliɗo o wiye ko Allah ɓuranimo no kono sa calcule ya ko butiki ma on hay janga ko hay tokka en ɗam ko hay waɗa piiji ma ɗin fof si ñande jango aroyi Allah landoy to neɗɗo fof neɗɗo an ko num gollaynoɗa e jengi ayaje ko kanisa Allah yo non fiima kuntu ono honnu geraynoɗa no gollo jaabaji ɗin no heewi no jeeya e jaabawol goo ɓe wiyata dallu anna majjirinoy ene min ganda ko min gollayno par ce que a landa hontu an ko honnu rewayɗa honto no otowal maga ngal immidotako butiki ma on immidotako sakko wiya hino mum ko ɗon ɓe wiyata wo rewaynoɗo goɗɗum ko wona Allah hino ɓuri rewaynoɗo ko wona goɗɗum andi nulaɗo wi wo ko ɓuri bonde e heferɗen fof e sirkoɓɓen fof ko rewowo faale mum o par ce que oɗo ay landoya ala ko holla ñande jango siko bebma majjinma ma ko modima ma ko e wawide ko ɓeeɗo a ulai adalluna ko ɓe majjini men no tuma otowal korowal majjimma ko ɗum hay janga ko ɗum hay tokka enda ko ɗum hayta juuloyaka juulirde ko ɗum hay janga Qur'an o wi huwa allazi khalaqakum ɗo imo sifanaden ɗo kadi hunde goo nde anduɗen en fof Allah wi ko kanko tagi en min fiinin immorde e loopal asli men on kaka loope ɗum ɗo kadi Qur'an wonde wolante haalawol gootol a wona e ha maaya tawa ya firdengol a yaaditawol kon wonaɗa e haalanede Allah wi o tagi en immorde e loope ma eno nokku goo wiya ko min turabi nokku goo wiya ko min salsali kono fof ko leydi wona e haalede wonɓe ka burure ɓen fof si wiyama leydi aray ɓe andi no woodi leyɗele goo hiɗe waywa o papier rawlude rawni ɓen leyɗele goo no woodi no ɓuri o téléphone ɗo ɓawlde no ɓawli kirom goɗɗe goo no wojji coyi goɗɗe no waywa no nduɓandu meɗen nokkeli goo kadi no ɓunni yilon nokkeli goo no wuli tum si a ƴetti Allah wi mi tagi on immorde ka leydi ma ka loopal ma ka loope ila ma sa woɓe ya ɓakkere ɗo si hakkille maɗen hida ƴuƴi daari no aduna o wallinirano ta ñaawa e goto mo yiɗa wawa e wondude mum ɓay tun hiɗa andi leydi ɗin Allah wi ko ɗon iwɗon on fof ɗeɗo hakkille o faamu mo Allah jonnumaɗo haysa feƴƴali ko ni yeeso ton ko a wawa e wondude kala neɗɗanke fi on sa yaari hella risito toon no ɓulni ha feƴƴiti sa yaari hella Niger to no wuli ha mabode e hoore mum sa yaari hella foore ton ino hawri sa yaari hella beyji goo no jillodiri ɗum si Allah wi wa fil arde ita ummuta jawirat o wi ndi leydi ndi yoɗon ko ɗo taga ɗon
kono no woodi piiji ɗo nganndaa e mum ino ɓattondiri laawolkisal ko boowal ngal e e ɓantal fitaare nden e ndantaari ndi wonande annduɓe ɓen ɗiɗo fof no ɓaɗondiri kaf est ce que ko ɗi gootum naa ɗi gootum ayya yimɓe ko ɓe nene gooto ko ɓe baaba gooto ko ɓe haala woota kono est ce que ara ko ɓe gootum oɗa no woni banndiri few oɗa no woni newiiɗo hay baɓɓati o immin ca oɗa kala ka moƴƴere wiya ko ɗon o ɗumannoto ko non Allah moƴƴini a ndaaray lesli ma on so a heɓi oɗo a felata e gooto pourquoi ngo sengoɗa woni boowal hay fusti moƴƴata ɗum pourquoi ɗa woni fitaare leɗɗe ɗen no ɗum pourquoi ɗa woni dantaari kañum no ɓunni ɗum yimɓe ɓen kadi ko non Allah wi ko ɗon e ɗo onon kadi ko ni wawɗon aye nene gotoɓe oɗa kañum hino newi ha feƴƴiti oɗa kañum hay wiɗamo jarama ko gueɗe ɓayde ko ɓe nene goto koye baba goto lendi kadi ko nindi way yaa e tumɓe goo lendi no wojji coyi yaa woɓɓe goo kay ɓe wojji coyi yaa lendi nokku no ɓawli kiron yaa yimɓe goo kay no ɓawli kiron ko non wowɗen ko non tagira ɗen nokkeli goo si a yeehi a sertata e lakkere a serta e probléme nokkeli goo e leydi ndi si a hewti a piiridete ha ma ko ɗawarma fanninga yaltale a serta e piira woɓɓe goo kadi ko noon son ukkodiri a serta e gere fanningo waynodiraade anndu a ukkodiri e gere ko noon tagira ɗen par ce que nene men ko noon way leydi ndi ka yiwɗen noon ko noon way sa wi a faala ko ɓuni wona misére arata sa faala ko wuli wona risito kadi arata ko ɗum si Allah wi leydi no yaaji fatu haajiru o wi inde on yiyay konno wawɗum na leydi honno way wonɗa e ndaarde ko honno yimɓe ɓen way sa wondi e yimɓe ɓen joni noon leydi ndin ko nokkeeli moƴƴiɗin ɓuri fanɗude mo ƴettima ɗo gila yaltuɗa kamon ko Sénégal ko Mali ko Guinée a rewi Côte d'Ivoire Cameroun Burkina yahi nokkeeli heewɗi goɗɗo landoma joni fii ɗum o aya ɗo ene am musidɗo gila yaltuɗa mo landike ma ɗo hande eyno carte ɗiɗi ngal ɗo ko fiyali janna ko anje ngal ɗo mi jonnima ngal kala mo anduɗa hino moƴƴi des mo wonduɗa ha tawiɗa andi jikku makko tawi an tigi ya kalifi oɗo no ande aljanna jonnumo ngal tawatna la jinda e maggal ha ngal bona e jungo mo parce que wonda e nene ma be ma sinara ko giggol a tawa an tigi ya andi tigi tigi on sen baba ɗum ɗo kadi holli aljanna on ko fi yimɓe seeɗaɓe moƴƴinana nuraɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki o aljanna on si natoyama gasi tumbe ɗe ala yimɓe ɓen fo Allah tagu e tagugo ko hebbinat ɗon par ce que enen en wawa jon nun Allah tagu e tagugo ko waɗa ɗum yiite ngen kadi si tagorde yimɓe jinna naati yo naali kaaƴe ko ƴette unte ɗon sakki toon nde gonnun Allah wiyen ko koyngal makko ngal nulaɗo wiyen o tippota e magge nge wiya yoni sina ɗum aray ko adde ɗum min tini Allah wi ɓay tun o wi koye loope koye leydi taga ɗon koye mbullaari ndaarno leydi way non ta nangu tampingol hoore ma sa heɓi ɓiɓɓe oɗo no boni ñata huɗumo de waɗanmo duwawu anda ka iwɗon ɗon ko non way an kadi sa ndaari yamari kotiraɓe yamari jajiraɓe wona jikku o ɗumarɗo woɓɓe ko diina mapiri ɗum woɓɓe kañum na diina mapiri ɗum Allah wi summa qada o waɗi kadi programme ɓay o tagi neɗɗanke o yolto yaltare ɗo fof o waɗi programme qada o ñaawi o waɗi ajalan ndi leydi ɗo o ka iwɗon ɗon ko ha honde ndi wawata wonde neɗɗo on ɓay o jibinama ko ha honde programme neɗɗanke wonata e hoore ndi leydi ɗo ko ɗum woni Allah wi mi waɗi ɗum la janga mi waɗi programme mi waɗi tan on mi waɗi saayi on a wata ratude wa ajalan mi waɗi kadi lajal musamman indahu innangal ka Allah ko Allah tun andi fi maggal ko honde ɗo iwete yahe barzakh andi adunaji ɗin ko ɗi nayi fewndo neɗɗanke fof taga andi neɗɗanke fof ko gore baba adama heccama
bemma ɓe heccama e fus hay leere wotere ɓe heccirama wonkiji ɗin fof taga nde wotere pet piiji ɗiɗi nulaaɗo haalani e Allah ko haalani e suratul A'raf ɓayɗi fof ɗi tagama Allah ƴettunu jalbendi ko janguɗen ɗo joni ko o bogi ka wonkiji ton ɓe wi kala mo on annora tusuno oɗo ko hooliɗo Allah kala mo on annora mo Allah bugino kadi wonkiji wonɗon o c'est fini ko huɗaɗo ko gerɗa wono kadi a tawa e ko huɗaɗo andi ɗum ɗo woni urba mi anda hewte no anda hewtan no anda kombo annora on tusuno ila masha Allah Allah kadi ɗon o landi ɗin wonkiji ɗon fo o wi alastu bi rabbikum wona mi woni jeyɗon on en fo wiɗen bala wan tigiri Allah wi gasi en haldi en fotti ko min tagi on waɗi on ɗo ko min kadi mi landike on wi ko min rewa toon sin fottoyi kadi mi landike toon andi si a maayi premier question mo ɓe maran ma ko man rabbuka andi ko question landanoɗa no a landano ko ombo jeyma wiɗa ko Allah no ko Allah rewata no si a maayi premier question lakara kadi ko ɗum ombo jeyma est ce que ɗa anditi question mo répondenoɗa o ko ɗum landanoɗa premier sa iwi ɗo kadi a yewa aduna kadi ko ɗum ɓe landotoma joni en iwi ka alamu nafsi joni hande ka yiɗen arde ka heɓede ko ɗum si adama ɓayo gayni ma ɓay neɗɗanke on gasi ko Allah wi summa ansha'nahu khalqan akhar qur'ana ko yewtuta en kon ko foti araɗa mari tan darana hoorema kon ɗum Allah wonma yewtude an tigi hakkille maɗen jooɗoto o molto maltare ko jokkuɗa deeƴay si a jangiri qur'ana jomo jamare a ɓurta wonde jomo jamajo a ɓurta jomo jamanaɗi jiɓoɗa noon andude kon ɗum gerata en ari ɗo ko aduna ɓurɗo raɓɓuɗude on wonde ko o wiyete a duniya sen iwi ɗo ko barzak aduna wiyeteɗo heedode on mayɓe ɓe gila adiɗo mayde on qaabila ha hande ɓe hewtoyaali laakara ɓe barzak min waraihim barzakhun ila yawmi yubasun suratu mu'minun hande kadi ɓe habboto en ɗon ha nyande hewtude en fo non hewtu en laakara ɗon woni sakkitode nde kon programme Allah wi ɗo o waɗi lajal innangal ka makko kanko tun andi ko ɗum si o wiye suratul A'raf la yujalliha li waqtiha illa hu alamu Allah feññinanta ko honde dargal daroto ma ko honto ko honno si wona kanko tun malaika anda nulaɓen anda jinna anda hay fus kanko tun andi o wiyaya ko ila rabbika muntaha Allah wi o waɗanima programme ɗo ko ha honde wonata leydi ko ha honde ndi wonata ila masha Allah fo hino waali ɗum ɗo fof wona ya tampin hoore ma Allah wi mi addima ɗo kadi ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira Allah wi fof ɓeɗo mari programme koye sir programme arɗa ɗo koye siro programme yahata Allah wi ko o landima ko hunde wotere ya gollan hoore ma ko hedditi ko hay sa gollali o sarse o wi affaire dewa ko ɗum ɗo wi mi gollantama ko an gollanta hoorema affaire dewa affaire ko ñaama e ko waloɗa e sa laamota ko wi ɗum ɗon ko min sarsi ko ñaamata kon ko min sarsi ko wattotoɗa kon ko min sarsi kala ko heɓata ko min sarsi kono dewal ngal a waɗana e hoorema enen no wiɗe non Allah faldu min ko mi ñaamata ko mi ɗaɓɓata dewal ngal min mi accita kaydu ko wino ya ɗaɓɓu ko wiɗa noon a ɗaɓɓata koko sarsani ma kon ko ɗum so wi alhamdulillahi rabbil alamin ñande wo ya janga ɗum ka julde ma jarama woda ni Allah ne o windere nde ko kon wiyete rab ko toppitiɗo e hunde ñammina e holtina e ñawda e waɗa piiji ɗi fof o wi mo waɗi programme himo mari ka makko ton o wi kadi himo andina en summa antum tamtaruna wo enen en hoolaki ɗum hiɗen sikkito andi enen ɗo fof kala marɗo ka haqqille mum à 100% o dal ɗo dans 5 minutes
o unoto ɗo hara ɗum ɗo na on di na ɓe wi tum ɓe wi ɗum est ce que hino woodi e men jooɗotoro ɗo ala kono noon ɓe wi mesiron ko goto kala hoolirɗo 100% maayi immitoto ko golle makko ɗen o yoɓete ka dina ɗo welsiɗota goɗɗo ɓuratama jangugol goɗɗo ɓuratama juulugol goɗɗo ɓuratama horugol goɗɗo ɓuratama nunɗugol goɗɗo ɓuratama woɗɗitagol bone par ce que hiɗa hooli ratata kono ɓay hakkille maɗen hino ɗon ha wonno non anna siwa anna siwa kono est ce que anna ma on an hihi anna siwa gila anna on dawi ɗum neeɓi koy kono an est ce que a yaada e aduna on ha ka wattoy to a heɓi duuɓi capanɗe a tan jinaaki temedere nulaaɗo wi min mofte an ɗen ko jonna duuɓi capanɗe jeego capanɗe jeɗɗi fanɗi yawtowo capanɗe jeɗɗi yawtuɗo capanɗe jeɗɗi o fayɗo nafata fus ala ñiiƴe ñamata ko weli ko tuggagol naatiriɗo yaltiriɗo aray hande kadi boni yon non a heɓi 50 ans hikka ya heddini ko 10 ans normal e prolongation mo marɗa on 10 ans nunɗal ɓeydaaki jande ɓeydaaki korka ɓeydaaki haalaji bonɗi uydaaki fof no woni gawri oɗo si landama haqiqa tan est ce que oɗo no hooli ɓay mo weli hunduko mo wawi wiide mo hooli oɗo si ɓe wi ñande janngo ɓe wiya kamɓe tigi wallahi ma kunna nadu min qablu min shay non Allah minen tigi meɗen andi jaka fusi men alano e noddude hayde ko men puyɓe Allah wi summa antum tamtaro ndaare ɗe ɗo golle fof hiɗon sikkito kadi Allah hiɗon sikkito golle Allah ɗe Allah hanaka sikkitede hande hay science ko ɓe wiyata science winoɓe Allah ala ɓe iwino e on point ɗon wondema est ce que Allah no woodi kamɓe ɓe iwino e on point ɗon ɓe andi Allah no woodi kamɓe tigi ɓe andi gande maɓɓe ɗen hollino ɓe ko ɗum si scientifique français jon o wi wo qur'ana kanko recherche mo waɗi e science makko on naatugol e pelle naata e kaaƴe waɗa recherche ji piiji ɗumanniɗi o wi gila kanko o jangi qur'an o fowti o yiwe yangi wi o wi qur'ana no jogii ayeje neɗɗo majjuɗo hay so firanama ɗe hitande o wawaɗe faamude e ko portoje de woni haalude ɓe wino kamɓe wigol Allah ala ɓe wi jogiiɗo jeyɗo nde ɗo hunde wonɗo e contrôle de o univers oɗo ene wooda ɗum ɗo wawata wonirde ni to andi ene ŋaande ɗe bumannoga ko ɗum si qur'ana wonde hinde jogii ayeje ko fi janguɓe ɓen ɗe waɗana yimɓe science yimɓe janguɓe hinde jogii ayeje ko fi majjuɓe ɓen ɗen ɗo woni haalude sa jangi woni suratul anbiya masalan Allah wi awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma ɗum ko fi janguɓe wona haalede sa firani ngal majjuɗo haron ko wata famude portoɓe kamɓe waɗino recherche ha ko onno wiyete o anna ɗo formirano ko ɓeyata big bang on kala jon science fof sa yimo big bang ara wandi foti ko anglais o haalda foti ko français o haalda ara wandi recherche mo ɓe waɗi on combien des années combien de millions de dollars ɓe dépense ɓe ndaaroyɓe tawi ko qur'ana haali ɗum ko exactement ko non woni ɓe wi noon ɗum ɗo neɗɗo désert mo janga wawa ɗum ɗo na haala goɗɗo andi kamɓe sa addaniɓe ɗen ayeje ɓe faami yon non neɗɗo simple wonɗo ɗo mo janga fo so hoɗo ko ma waɗa ko woni binde makko ko wa ja'ala lakum sam'a wal absara ayi haali ko Allah joɗɗini ɗi noppi ma waɗanma ngal kinal waɗanma ɗum andi ɗum ɗo kanka ne waɗani mo fi faamugol ha kono sa nangi wolangol mo ɗo kammo e leydi no jogodirno men sendidiri ɗum ɗo waɗirni watuma ɓeno wawde kono waɗu ko woni binde makko kon nene woni e saƴinde ɗa ndiyam min fuɗini leɗɗe ɗen min waɗiri ni ande kay hakkille makko ɗen ƴettay se naali awi wo tuma kala sa woni jangino wolanowo yimɓe ɓen tuuni hakkille maɓɓe ɗen a waɗa ha Allah yedde anga tampinayɓe to woni anga tampinayɓe to woni Allah wi kono en hoolaki ko ɗum o wiye suratul qamari fama tuhuni nusur wono waajede kono ɗum nafaani
wakkilo den enen kadi Allah wi wa anibu ila rabbikum wakkilo den enen kadi tentini onon be zenbe wakkile de qur'ana harande lawake wakkilo den dari to den harande lawake hajuno e darde tamo be ñobbu juuɗe tun ɓay mi wawi tajwidi gasi ɓay mi wawi firde kalimaji ɗen gasi etuɗen nde ɗo heddo e men enen kadi de en baliyanoma neeɓi fay men ɓe nanata pula en wawata français andi neɓata rafiro men gon kali wawɓe pulal ngal ɓe jangata neɓata ndenen en baliyamana yonon si neɓoyi ɗo ko honno joɗorten no hombo joɗoto ɗo kadi waɗa hay soko kama tara tu Allah wi wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard ko Allah woni ka kammuli reweteɗo kanko woni ka leydi reweteɗo ko fi samai ilahum wa fil ardi ilahum kanko rewete ka kammu rewete ka leydi andi noon oɗo kadi sa daari haqqille maɗen awtiti haqqille maɗen reweteɓe buyno woodi ɓa enen ɓe jooɗiɓe ɗo woɓɓe ko ɓiɓɓe mum ɓen rewata par ce que kala ko ɓiɗɗo ma on landima hay sa wujje hay sa ñawlo to aray kono ko Allah landima gon fo arala ko ala tan affaire on hino satti no waɗiri ni vraiment c'est dire no waɗiri ni si ɓeygu ma wi ɗo gaz an andi on to yuroyta aron ɗoy to ngiyatɗa andi en wiyay wo mawɓe fuuta ɓe barkina kono yiltodiri ɓamin mi yaali ha ande mawɗo fuuta no tenoy ɗon ngal leɗɗe addani ɓeygu min meeɗa yiide ɗum mano ƴoogo e ndiyan rondi addani ɓeygu mum no addana nene mum kono min mi meeɗa yiide ɗum kono ɗo ayiyay on oustaz debbo si noddi téléphone wonde o bippay ɗum konno waɗi gazilan ay no rondi gazi no doga no ara andi Allah yiltidiray yanginoɓen fowto joni hande kadi a golla a ƴogana e ɓeygu ma wuppanamo tenoya leɗɗe waɗa piiji ɗin fo wara famota ko wari ko sa miijitoy kawi andi no tigi tigi on ɗo minati par ce que kamo onon fo hiɗon andi beyrawo yo rondo yo dongal leɗɗe wiya ko ɓeygu mum addani ma rondo yo sako maro wiya ko ɓeygu mum addani ma unoya ma wiya ko ɓeygu mum woni unande andi oɗo ɓeya woni jofojo kono ɗo wona watta fof na wuppata na jogata na tenata holli reweteɓe no woodi lannata kono e gonga ko Allahu subhanahu wa ta'ala to woodi ko kanko non woni reweteɗo gonga jonga kammo e ka leydi woɓɓe rewino sanam woɓɓe rewino yimɓe sempe woɓɓe rewino golle ngesa woɓɓe rewino golle aynugol dammi woɓɓe rewino butikaji woɓɓe ko kafeje mum ɗen rewi ha hande woɓɓe ko otoje koroje woni e rewde yo ɗuuɗi kono wi goto nafa rewɗo lorramo rewale on kanko ɗum ka kammo e ka leydi nulaɗo wi e kammuli ɗin jeeɗiɗi ala ka waɗata kolli ma nayi sina malaikajo no dari ɗon ma no jooɗi ɗon ma no oggini ɗon no yettude Allahu subhanahu wa ta'ala andi kamɓe ko konti robo woɓɓe gila oggini gila anna on dawi gila place aɗon wi subhana rabbi al azim ɗum ɗo ala accutude ha hande ɓantaki woɓɓe ka sujjuno wi subhana rabbi al a'la ha hande ɓantaki e ɓantutako kadi hay madamati samawati wal ard an hay juulugo sinangama ɗo ko hunde wotere giriwtawa e joɗɗaɗa kadi ndara balon ila machallah Allah wi ya'lamu sirrakum Allah wohi mo andi kundoji moɗɗi wa jahrakum imo andi o feeñe mum ƴetta hakkille maɗen kadi joɗɗinaɗo moƴƴa joɗɗinaɗe moƴƴa nana ko Allah ma haalande Allah wohi mo andi si ndu ɓandu ma feccama ko honno ɗaɗi ma ɗin woni ko honno ƴiƴanɗan woni e dogirde ko honno ƴiyeɗen aggidira o wi kanko mo andi gundu ma nder wa jahrakum imo andi ko feeñi kadi leeɓi ma ɗin ko leeɓi jelu neɗɗanke mari ɗum ɗo sa yoɓi anna Allah on fo hino kiliyali janna ɗen lima nela neɗɗo goto ko leeɓi jelo mari gila e hoore hayre heɗu teppere asa jonni ɓe kiliyali jannon ɓe wawata Allah no wi wa ahsa kulla shay'in adada
sa landike Allah gila adama ha hewde darnde personne ko leeɓi jelu ɓeɗo fof mari o yettoma nombre o ngarawa fal jaaji kulaaji ɗi ko leeɓi jelu kula mari nayi ɗin beyɗin baali ɗum o wowlante ko tel hara kadi o fal jaaji ko ɗum ɗo waɗi mo Allah so gaynata ɗum ɗo ara na Allah o wi kadi ya alamu sirrakum andi enen ɗo fu mo ɓe no mari gundo ya mari gundo suwa ya mari nawnare nda yiɗa yo goɗɗo andu ma ya mari jikkum bonkum hay ɓeygu ma yiɗa yo andane ɗum na noon fi janano ko Allah yimo andi gundoji mon ɗum so wiya ko yawma tubla sarair ñande gundoji feeñi enen ɗo fof ko bappa e kaw ceerno en oustaz en imamu en Allah wi ñande ɗi gundoji men ko wonten e suuɗade waɗa jemma ko ɗi affaire ji men o topoji men ñande ɗum ɗo feeño e mo be nulaɗo yara no mari darapo on ɗum ɗo siko fenade ara darapo no mari couleur mum siko wujjugol ko darapo on e couleur mum siko jeenugol e couleur mum kala bonkiki goɗɗo waɗi ino mari mande mum no wawi wa darapo mbiyete ko feno ɓenni ko wujjo ɓenni ko jeeno ɓenni si hawro yi non gundoji neɗɗo on feeñi Allah landomo non question ma horraka bi rabbikal karim an ko honno trompuno ma amuko bawano ma aqli balighijo wono ma qur'ana haalaji guluji 950 duuɓi 19 duuɓo ronka ɗi haalaji ɗo lewru be lewru ma jonte ɗiɗi be faydi neɗɗo tippinay qur'an o tippinay wano qur'ana e haalaji makko ɗum e téléphone e ko yewtata haalaji puyɗi no fandi men ɗo lewru mo wowlali haalaji yer valel qur'an laymande gundoji moɗi enen ɗo fof ala yiruɗo e gundoji mum feewi Allah wi ñande jango ha sahabajo o enen nulaɗo ɗum fof faray ceki ceken noyte Allah o wi Allah yaltino e fof sina ɓen ɓe o yiɗi woɓɓe o surrayɓe ton nulaɗo wi Allah aroya ha e nowru goɗɗo o wiya yandi ko an wanno dega kaari ko an wanno o bone ɗo wiya yandi ko an wanno hunde kaari yandi ko an wanno ɗum ɗo nulaɗo wi Allah sifanomo ɗum piiji o andi tadi ha o wiya no o miijo no affaire am boni ɗo ɓay ɗum ɗo fo e jaka Allah tigi tigi o ɗum ɗo fo ino windi waali Allah wiya no c'est bon mi surneno ko anna ka e goto andali no ande mi yaafike ma yaw e weltare nde o ɗo weltotode puisque ɗo wandi ko yurmede Allah to woni moyna ko dali janno ay an si a landama ɗo joni enen ɗo enen wiya ko enen woni tinni ɓenni si a landama ɗo joni nde yiitere ma nde ɗo ɗum ndaare dewal ko waɗɗa kon si yerodiri e nde kono andata valeur ɗum no si enen ɗo fof ko mbuuɗe arde ɗaɓɓugol no ɓay tan ina kenen ɗo no woodi ɗo kamum ari wi ko fi diina woni ɗaɓɓude no ko sefa euro dollar faalaɗen no ou bien joni noon ko exemple ɗum woni e jonnude fi en joɗɗi hakkille meɗen andi Allah no jonne hunde wonde tawa a yiyata nafoore mum seytaneru no wayarde ɗo ma goɗɗo no wayarde ɗo mi jonnima 1 milliardaire 1 milliardaire mi jonnima non ɗo ɗum ɗon ko ɗum faala ko gorgu ma ngum mi faala arange rewɓe on wayno ni hay so taƴata o ittagoy kono ara marsata en wattiti andi ko sa andata valeur ko Allah jonnuma ko non min ko gite maɗen ɗum mi faala milliardaire o ino ɗigata ino sekka on ɗo yawƴe tuusoyamo si ittende a wiya non safa andi kolli an o jawdi ko ɗaɓɓata ko Allah no jonnuma piihoy koye wiyerodira e mum sani sa wiyama ya rew Allah na ya sikkito kalla lamma yagdi mamar o neɗɗanki abusade taw hay so Allah ƴantima ndu honduma ɗo hara Allah ƴante ndu honduma ɗo
yoɓan feenduɗo ata ko rewɗa Allah kon ko yerondiral tam hay fus naafi ko o golli fiima kon de ko mahode nde o mahumani ka jande si larama marsani ka jikkuji moƴƴi marsani hay fus ko marse an Allah no andi ko feeññinɗen kadi waya Allah no andi ma taksibun ko golloto andi neɗɗo golle makko ɗen ko maɗe yiyo ko ɗum si Allah wi e aya goo o wi fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun o wi Allah hino andi golle mon ɗen nulaɗo kadi hino andi golle mon ɗen imo holle julɓe ɓen kadi e golle mon ɗen andi ɗo siko a bonɗo ko ma heɓa yimɓe ɓe bonirano siko a moƴƴo kadi ko ma heɓa yimɓe ɓe moƴƴiɗa ma siko a juulowo yaaka juulete to siko a horoɓe yayiɗa hora yiɗa jan Allah wi fof feeñe Allah no andi ko golloton inna sa'yakum la shatta golleji mon dille no serte e kadi ko piyotus koye naatata goɗɗo yite wona jani ɗin de jani ɗin fof ko sama kala sa waɗi bakkatuyi ko kin janɗi womi tuubi tu yoni a yiɗi hakkeji ko ɗiwonenge soñjude ko nun duwaɗa ɓeygu ma ko nun duwaɗa nene ma ko nun duwaɗa bemma ko nun duwaɗa ɓe ɓiɓɓe ma ɗi be'i ma e baali ma ko nun duwaɗa ɗi ɓe kiliyanɓe maaroɓe sodane ko nun duwaɗa ɓe ko ɗum ɗo tongoyta e Allah wi ɗo himo andi ko wonɗa feññunde mo andi ko wonɗa surude mo andi tigi tigi on ko nu wonɗa e go golle maɗen kadi konnu andenen ɗo mo ɓe fayde anda ko waya gollata Allah wi mo andi fo la yakhfa ala llahi shay'un fil ardi wala fis sama hay fus suɗanake Allah ko ya'lamu kha'inata al a'yuni wa ma tukhfi hay fus ko suɗani Allah sa gollude sifa wallajo ɗo ko ma renoɗa wattana ila muradu ɗon ta jeɓu bawde o naafiqo e zaqamu ila salati qamu kusala ta jeɓu hollude ngameɗo e ga dina ɗo mo ƴani Allah wiyino ko tampini yimɓe ɓe wama ta'tihim arali ɓe ha hande min ayati immorde e kawake immorde e mujiza immorde e aya jangeteɗo min jeeyaɗo ayati e ayaji rabbi jeyɗo ɓe illa kanu sinaɓe laato an ha e qur'ana on mu'ri dina ko ɓe saliɓe ko ɓe ɗuriɓe ko ɓe woɗɗitiɓe kodin qur'an Allah wi walaqad yassarna al-qur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah wi modi men walli on min hoynani on fi affaire qur'an ko fi ayaji qur'an Allah woni hollude ɗo e fi mu'jizaji makko Allah wi si jangama ha hontode huɗa ɓen kañum jangata ko ɗum o wi e suratul a'lan wa yatajannabu al ashqa kala mo yiɗa huɗa ɗo haaluki ka qur'an jangeteta habbo o yata o yatajannabu ha no woɗɗitoɗe ayaji al ashqa ɓurɗo malkisede huɗede wakkiloɗen tentini enen ɓe sukaɓe ara qur'ana majjirali en si qur'ana majjirima ara majjodiri e Allah mo majjodiri e Allah ara o majjodiri e aljanna wakkiloɗen enen kadi waɗen recherche o lettre mo Allah addani en ko honnun Allah faala en yetade taskoɗen enen kadi ko honnun Allah faala en yetade yo taw hitande be hiɗen mari heyɓe yetotoɓe en ko ɗum ɗo Allah wi ko ɗum ɗo holliɗen avance ude an duuɓi 19 ko a heɗotoɗo tun an a lutta e heɗa ko haray an ko honnu senduma e ɓeya lootinoɓe naamu kamon be maɓɓe e baali maɓɓe fo ñaama haray ko honnu sendi o he naamu moƴƴa an kadi duuɓi 20 hiɗa jentitaɗo a wata feƴƴinande yimɓe ɓe gandi kadi an ko heɓuɗa ɗo ko Allah yiwal tan sur nafsu ma qaddamat li ghad ɓay ko dina nanguɗa gila naatuɗa kadi an kadi ndaari ko nu wonɗa heɓude ɓay ɓiɗi ɗen fellitenen ɗo fof marɗo boutique yeeyi ɗo hitande o waɗa l'inventaire o ara mo huuli he ade ndaral ɗum andali ko onno woni e yaarude et pourquoi dina kankan a watta inventaire
ndara kon ndara jangi ma ndara suma e ma ndara hakkunde ma rewbe ma be ɓiɓɓe ma be mawɓe ma be est ce que ɗum ɗo fof kono islam o wirno mi woni e yaarude ta yawtun ni to mbumam Allah wi ha hande gila adama tuma kala Allah addi deftere o addi nulaɗo yimɓe ɓen jaɓatande jokkude ko ɗum wona e haalede ɗo yimɓe ɓen ha hande arali ɓe deftere jeyande e defte Allah ayewal jeyangal ayeji Allah mu'jiza jeyaɗo e mu'jizaji Allah si wona yimɓe ɓen saɗoto ɗum wona e ɗowriɓe ɓay miɗo tañƴini mi tañƴinaki no woodi si feƴƴi e arabuɓe mo Allah hoynani fi dina hewti haali pulan mi tañƴinaki on no woodi mo Allah hoynani fi dina hewti haali pulan sa ari ka janngugol no hoyi ɗengal ngal no laaɓi poyi ka gollitirgol ino weli fi sa tinni ko fof ara no weltanima sa waɗi bone ara e fof no añuma ça veut dire enen ko dina kam ɓuri en weeɓande kono ndaara tawa on tigi no joori ɗo no ñaama ɗum janta enen ko ɗum meweɗa ndumeeri no ñaama ɗum janta ɗo e kadi sa wakkili ka yaha few Allah wi menen komin addani yimɓe ɓen wo komin addani yimɓe ɓen ɓe jaɓata kala komin addi ɓe jaɓata Allah wi e aya go walaw anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma faalu illa qalilum min Allah wi hara ko menen siñuno ɗi guerruji wonaɗe e wadde wono moyen ngori an ɗo ma partout yimɓe no ware gauche à droite Allah wi hara ko menen wino ɗum ko farilla ko ma goɗɗo ya wara goɗɗo Allah wi yimɓe wattano ɗum goy seeɗa men i waɗayno goɗɗo yetta finkaari duuɓi 10 no fellude o yoɓetake e fus o warde yimɓe ɗum kan worgol du woni golle andi on ɗon en andi on ɗon tigi tigi on o golli golle makko kono annu golle maɗen gonnu en selay wi'ugol mi ala tan wakkilo ɗen nde ɗo deftere maren nde ha fotto en Allahu subhanahu wa ta'ala Allah yo yinde deftere ko sirati mustaqima kala faalaɗo e men fotto direct aranahi mo wonyima mo wonyori ɗo mami ndaratamo ko deftere nden o jokkata wa anna haza sirati mustaqim jokku nde neɗɗo kadi udditen hakkille men ɗen ndaren konnu qur'ana wonen e haalande Allah wi faqad kadhabu bil haqq yimɓe ɓen ɓe fenni gonga kam ɓe fenni Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jaɓaali e ngandi fennugol kadi ko jeya ɗum e keferayagal fennugol Allahu subhanahu wa ta'ala Allah nowi faqad kadhabu bil haqq ɓe fenni Allah ɓe fenni gonga kam ɓe fenni Qur'an ɓe fenni nulaɗo lamma ja'ahum tumande gonga kan arnoɓe tumande fi Allah on feeñannoɓe tumande Qur'ana on jangananoɓe yeddugol gonga hino weli fi wonde a yedda e hunde tawa a wowlali ka hunduko ma kono kuuɗe maɗen no holli a yeddi kuuɗe maɗen hino holli a yeddi neɗɗanke kadi sa woni julɗo a wona finuɗo Allah wi ko Allahu nazzala ahsana al hadis wo ko haalaji ɗin ɓurɗi moƴƴude ɗin e labeede ɗin fof ko kanko jippini ko Qur'an sa jangi Qur'an yahani wonde malen ɗum ɗahani wonde wawɗo yewtude yahani wonde wawɗo wondirede ta ɓeyi ɗen woyɗa gayna kono janga Qur'an ha yiltodira kadi ronka andude on to yarɗa Allah wi no ko nde ɗo woni o wi kadi ko anzalnahu mubarakan ko waɗande barki ko on woni barki ko ara a wona e welɗo huwodirde ko wiyete barki ko heewɗo moƴƴereji tabarakallah si wiyete hen mum ko heewɗo moƴƴereji o sa jangi Qur'ana moƴƴere ma nden heeway boneji maɗi usto o wi kono yimɓe yeddi fa sawfa yaati ko pelletti aroyede an mbawu tallal lakke an mbawu khibar an mbawu résultat tallal lakke ma kanu bihi yastahzi'una ɗum ko ɓe laatino hiɓe jalkita
iɓe moko iɓe awmo al istihza'u biddini kufrun haqiqiyum jalnorgol ka dina ɗo ko keferayagal timmugal keferayagal timmugal andi gonga kan ino waali ɗo qur'an on no waali ɗo ko gonga tigi tigi on juulugol ko gonga horugol ko gonga zakkugol ko gonga yawgol makka ko gonga wujjugol jatta fena en andi ko bijji bonɗi ɗin non ino waali fii tun a woni a waɗata ko boni se a waɗata ko moƴƴi ko a bonɗo fii tun woni hiɗa waɗa ko moƴƴi kono a waɗay ko boni han ko a bonɗo fo waray koye bandiyagal on tigi si tawi a moƴƴay a accitay ko boni kon few jokka ko moƴƴi kon fof a woni moƴƴo si ɗum ɗo raati ko si ɗum ɗo woopi ko gerɗa ko gerɗa ɗum ɗo haray kontiri geri o haray yiite ngen no hiwromo enen en jalkitay sa yi goɗɗo no buumi a jalaymo sa yi goɗɗo no janga moƴƴani a jalaymo kala ko yi'uɗa ka diina a jalay sa yi'i goɗɗo no waɗa bone weltoɗa ma wonde yennama si goɗɗo waɗi ella yennama ma huɗamo nulaɗo no waɗi en neɗɗanke fof faljemo waɗi faljere wana ya huɗumo wana ya yennumo ko ya du'anamo yo Allah ittumo e faljere makko nde kono enen ko jalugol mo enen ko jalugol mo Allah wi yimɓe ɓen fof hetto e résultat ko ɓe laatino hiɓe jala si a jangi ɗo Qur'an ara hiɗa kirɗi e yeeso yimɓe ɓe ara hiɗa kirɗi e yeeso yimɓe ɓe Allah wi alam yaraw kam alakana min qablihim Allah wi ɓe yi aali min halkino yimɓe annabi nuhu min halki yimɓe annabi huudu yimɓe annabi salim yimɓe annabi lutu yimɓe fir'auna ila ma sha Allah yimɓe annabi lutu yimɓe annabi shuaib Allah wi en ba heewi ko min halki ko adi ɓe si tawi wanangol halkugol ton en ba a surroyi ɗuɗuɗo ka joɗiɗa ɗo ala duuɓi buy kono a surroyi ɗuɗuɗo ma ɗuɗuɗo surrama e tawde ma ɗuɗuɗo maayi e tawde ma min qarnin immorde e zamanuji e gire Allah wi makkannahum fil ard ɓen ɗon kadi min tabintinnoɓe ka leydi min okkunoɓe makan min okkunoɓe place ji ka ɓe wona marnoɓe jawdi ɓawoɓe ɓen en wawaɓe hewtade heɓunoɓe jawdi ɓawoɗoɓen en wawaɓe hewtade ko heɓuɗa jawdi fo a wawaɓe hewtade inchallah e ɓeya ɓawɗo makka naw min jonnunoɓe place ji ka leydi malam no makkel lakum e kamen jonnali on fi honnum kamɓe ɓe sarsitotako andi enen ɗo faydi enen ɗo fof mo sarsaki o wata faydi wurude kono moɗa comprimé ɗum gauche à droite no pico ɗum ina ɗum ara eno mari probléme ko vaccine e piqûre e ɗum ɗo wattanede ndiyan sina ɗum ara e wawa ɓe ɓawɗo ɓe anda kon no woni ɗum ɓe anda opération ɓe anda Allah wi si yimɓe ɓen ɗum wa Allah wistaqamu ala tariqati hara yimɓe ɓen jokkayno e ngol laawol wi'angol Allah wi mi wallayno kono wi Allah ko addi kon gaynata o wi gera non no hoore mo wiɗen jande nde Allah addinde nde wana jande nde fuuti a jangay ha maaya ɓe rondama dolle kaydiji ara doga ha maaya a gollali diine na wi Qur'ana wana jande non ɗum wana sooɓe duuɓi jelu jangata si heɓa diplôme duuɓi jelu si heɓa vrai diplôme ɗum ɗo janga ha gayna si tawi Qur'ana ala ton ara perdi ɓe jonnama diplôme ndaare wiyen wano joni itten ɗo naɓen wano Mali ma Guinée ma Sénégal million noga yimɓe
million noga yimɓe million capantati yimɓe e nder duuɓi sappo nogay ko poste goto landa ono président goto pet duuɓi sappo goto pet yettete woɓɓe wona duuɓi nogay e joyi o gandal noon ko waɗɗa ɗo fof ratoya ɗum ɗum kadi few on lanɗo fof o yaada e ministre ɓe capantato ma capantata jo moye capannayo chaque année hitande fof hitande ko combien marɗen sorti de université teɗo fof golla on to jonno si tawi ngal ɗo gandal ngal jillali e gandal diina ara e konnu na laakara kadi yoɓoyteɗa ɗum na laakara yoɓoyteɗa wonde heɓa golle ɗen ta wari si a nunɗi a wawata résistude ko ma wasa nunɗude ñaama kadi ko jama on hawti ko kata ɓeyɗiki que nulaɗo wi kala halfinaɗo hunde o janfinden hunde o timminali o maayi tawi ko o janfiɗo Allah harminanayi mo natugol aljanna kata ɓeyɗiki jande nde hino moƴƴi kono si Qur'an ala ton ko perde par ce que si Qur'an no ton hara e mari guide e mari ko fewnama ko hollama ɗum ɗo moƴƴa golleji ko a jaɓata ko falɗa mbuɗi o golleji ko a jaɓata si Qur'an no ka hoorema e kadi si tawi Qur'an no ka hoorema ɓiɓɓe ma ɓe ngawalitotoɓe ko ngaɗi fo a wallayɓe ko ngaɗi fo a wallayɓe fiyoɓe daɗoy kono si Qur'an ala ka hoorema ko ngaɗi fo ko ngaɗuɗa dépensement o fof ko affaire aduna yarata e hoore ma e ɓiɓɓe ma e ɓeygure ma Allah wi fasa yunfiquna amwalahum summa takunu alayhim hasara o wi ɓe yimɓe iɓe dépense ude jawle maɓɓe ɗen ko wona kaɓe wiya ɗon kono ɗum wonana eɓe perde ndaare enen ɗo fof mo be hande si tawi accident ari ɗum Allah liɓeyɗo e juuɗe ma million sappo sefa hakkunde ma e Allah on ko jelu waɗanta Allah million sappo sefa ko jelu waɗanta Allah a dépensé di haalanna tawa sa calculoy hay 500 000 a heɓanaali fi Allah subhanahu wa taala ɗulle ko fiore ma ɗum a heɓaali andi wonde goɗɗo naata e yiite ara o gollaali d'abord golle ɗen kono ko golle yimɓe yiite o jooɗani par ce que si hakkille maɗen darama feere ma nde programme ji maɗi darama tawi an ko programme anna ɗum marɗa oɗo ko aɗa yiite parce que Allah peesanino en ɗum e suratu naziat fa amma man tafa wa athara alhayata addunia fa inna aljahima hiya almawa kala daraɗo programme ji mum ɗi mbuuɗi maɗin jonci maɗin haqqille maɗen force ma on fewdo mayuɗa tawi ko programme anna on ɓuuri Allah yangana oɗo nata yiite teddo gonɗo yaldoy ndaari noon waɗa hoore ma ka balance gila yaltuɗa aventure ko wonɗa heɓude kon ko bange Allah on ɓuri ka ko bange anna on ɓuri an pesanta hoore ma to ɓuri ko wonɗa heɓude kon ko sengo Allah ngon ɓuri ka ko sengo aduna ngon ɗayna goɗɗo ande on wonɗa gerɗe Allah kan o yeetike ma si tawi tun a maayi si neɗɗo o maayi ndaarede programme ji makko ɗi si programme aduna a heɓi 51% programme ji aduna Allah wi o on tigi o yahiide heddo on nde yaldete kono naatayn ndaari no an kadi programme ma ni jawdi ma ndi haqqille ma ɗen famille ma o ko programme ji laakara honnu marɗa tawi ɗiɗo eno ɓuri programme ji anna ɗi par ce que Qur'an wonde ko nde haalantama ko koyno laaɓi pos kurusi wonde a miijidoto ha ndaara ko nde wonma e haalande goɗɗo woni ha woni beyrawo duuɓi 60 duuɓi makko lanni périmie lanni koye bonus wonɗa 10 millions 15 millions 20 millions 30 millions ɗi fof dépense aɗe ara fi Allah yahaala e pus wiya noon hiɗa yiɗi Allah hiɗa faala aljanna non ɗa faala aduna kam hiɗa faala yiite kam o wi eɓe yaali bussi maayi ko adiɓe immorde e gire min hoɗinno ɓen ka leydi e kamen hoɗinaali ɓe andi sa watti o balance ɗo a wiyay no ko wona haalede ɗo ko
ko minen ɓuri marde cuuɗi ko minen ɓuri marde piiji ɓe ɓaawɗo ɓe alano ɗum o hayatu mo wonɗen ɗo yani keɓal ngal kaka ɓernde woni wona ko heɓete yaasi kon joni an a darni étage ji tati a hande ɓernde ma ɓuttali no a hande yiɗa jiɓi sa heɓa étage jewaɓono joni baba en ma ɓe alano hay suudu waɗandu tool ko cuuɗi nayi debbo be suudu ko ɗum ɓe marno kono hiɓe fowti ɓernde maɓɓe no ɓutti yerko ɓe andunono Allah rewrete ɓe rewde Allah ɓe maɓaki an non hiɗa mari million ji ɗiɗo ɗi alama e nafude susi uytaki no ɓeydo ɗum no ɓeydo holli ko a tampuɗo ndaare ɗo si kuran kupiɗo jemma ndaare ko onno wayete ɓeeto ɓe andano ɗum ɓe kuran kupiɗo mo be ɓiɓɓe mo fo wawa feetuɓe si ndiyan kupi kadi ndaare ɗum ɗo fole Allah olla en to exemple he ɗum a iwaye ɗum ɗo joni sa iwe ɗum ɗo ndaari konno wata wondiri a holɗo kuran kuba saye mo a falaka yo kuba leere ara Allah jonnete joni exemple woni jonni ɗum ɗo kupirini a soñjorini sa yehi ɗum ka yanganaki wonde ndiyam wona ala yer o leere ɗo ɗe balɗe a soñjike addugol ndiyam iɗo ha wonde me gayo garteɗo jonni sa yehoyi ka ɗum ɗo fo ala wonno gerata a fiidu alayna mimma razaqakumullah yuppanemi ɓe jaabo nun inna Allah harramahum ala al-kafirin o wi makkannahum fil ardi ma lam numakkillah lakum min hoɗini ɓen min waɗani ɓe ɓuttu ɓernde ka onon on ala enen ɗo fo no fanɗi e men mo ɓura ben mum risude enen ɗo fo jawdi ko heɓuɗen kon ko ɓuri hewde so nara hara ko fayɓe to sokoɓe on ɓe ɗo ɓe o ɓe no ɓuri ben mum risude kono ben mum ka haqiqa no ɓurno ɗum risude par ce que kañum ɓernde mum no ɓutti kañum hino fowti kañum e ɓiɓɓe mum hino fowti Allah wi wa arsalna sama alayhim midrara o wi ko honno ɓe ɓurduno on kamɓe min saƴinanayi ɗo ɓe ndiyam ɗan no haniri non hara probléme ala wa arsalna sama ɗo Allah wi min neli kammugum qur'ana kadi ko ma fama kammugum ka place ano ɗo guytaka ɗo Allah wi min neli kammugum e hoore ma midirara no haniri non setto no woodi ndungu no woodi ndabbunde no woodi ceeɗu no woodi wa ja'alna min waɗi alan haara canɗi ɗi tajiri min taatin na pompi wigol ndiyan yeeyi ndungu e ceeɗu caangol no yiɗa ɓay bandiyagal ngal ɗuuɗi ndiyan ɗam ɓeeɗi ɓay bandiyagal ngal ɗuuɗi ay jesuɗa couleur a heɓata ndiyan il faut forage ñande ko waro e kadi ara e forage ala parce que Allah wi on no zahara al fasadu fil barri wal bahri ɓay tun yimɓe ɓe jeɓali ko wi'a kom ɓe soñjoto ɓe ko soñja ara hokkondiren a maray ɗo hande 1 million 2 million 3 million hara ɗa mapude e hoore ma conseil noon soñjiɗa a taway fewndo a alano hay sammi a taway ko on say noon hettinoɗa e jaka hulli e jaka hettare wana ɗuɗugol jawdi ko yondinorgol ko Allah jondi ɗum ko ɗum ɗon woni hettare Allah wi ɓeeɗo hari ɓe place ji labaɗi pijiri fof kono fa halaka na min wariri ɓe bisonobin sabu ɓe waɗi fakkar min yetike ɓe ɓe accu ɓe accani onon kadi o yetama yo accu wujjugol yo accu jeenugol yo accu serkugol yo accu jamfagol e gollida Allah wi ko ɗum ɗo min warirnoɓeya ko ɗum ɗo min halkirnoɓeya wa ansha'ana min ba'dihim min tagi refti min wariɓe ɓarnan akharina tagugo kadi Allah wi min sansidiri min yiltidiri few wonde Allah sansay goɗɗo tawaymo jooɗiɗo a sansanoma neɗi ndaare du nani sayi go aroye
ko wiyete enen pullo ko diina maapini ɗum kono saayi goo aroye a tawa fi fewjugol ka diina a noddetaake ɓiɗɗo ma noddetaake ko fi on ɗum hakkille ma alaa e fi ɗum few laawolkisal ko neɗɗanke noon kala ko hakkille makko alaa e mum o kelɗata e mum few ko hakkille makko ɗen alaa e mum few joni ha hande kadi hay janngunoɓɓen ɓe amburiki yiɓe ɓe amburiyiɓe ha feƴƴiti andi joni sen yiiɗo yimɓe 10 ma noga no yewri doga no doga andi enen tigi tigi ko ara hay sa jooɗi keɗo ara eɗa maapi ɓemo ko baɓe ɗo fof no dogude feƴƴa ko ni hande ka yimɓe fof wona amburiyiɓe wona maapiɓe hande kadi aroya e sa'i Allah yiltidiray ɗum kadi par ce que enen e ngari ha e sa'i en bloco tu zeni ɓen ɓe sali ƴettude Qur'an on mara kamɓe ɓe hoolori kamɓe wiigol tun mi waawi tajwid ɓe ronki hittinde kamɓe kadi moko ba ɓe marɓe ɓe ronki wallitade ɓiɓɓe maɓɓe yo faamu diina woni perdi ara e joni perdi woni arda ala dépensowo fiyo ɓiɗɗo mum on yaaru yeeso e bange laakara nane ko perduɗo goto haalo e laakara o wi ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ndaari perdi komi heɓi dépense komi waɗayno kon fof effort komi waɗayno kon fof tayna e bange allahu subhanahu wa taala ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ndaari perdi komi heɓi yengi komi waɗuno kon fof tayna e bange allah ya laytani qaddamtu li hayati ko hayno mi golla golle fiiɗa ngurdam an ɗam mi ari mi tawi ɗo hande ɗe ayeje ɗo fof ɗe wawata nafude huɗaɗo goy Allah wi no wayata jannabu al aska si a waaji ke ha a ronki gollitirgol ɗum ɗo kadi ko fadlum min Allah ko ɗo si neɗɗo fof ko mawtoro Allah yo hokkumo ko wiyete hidaya yo hokkumo iman sina ɗum si janngama a faami ha honto de battinta par ce que haajuma alaama ko tuma noon hewtoy ka allahu subhanahu wa taala on tigi noon nanga haalugo Allah addi aya goto mi sikki yanda ko ala imrana ma e suraji ɗin dowga simi yejjitali mo o wi mathalu ma yunfiquna fi hasihi lhayati dunia ka masali rihim fiha sirrun asabati harsa qawmin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah o wi misal ko yimɓe woni aawde o aduna kon programme ji aduna dépense ji aduna Allah wi no way wasi goɗɗo remi ngesa haa mba hewti wawugol moƴƴi haa hewti hendu ara bonna mba ngesa fof hande kadi o wawata remutude ɗo fiyo hettuka dabbunde ɗo ko ma o habbo kadi haa ko arata jonnon ko ñaame ala Allah wi kala ƴettuɗo haqqille mum waɗi o wanna ko ni o way perdude malgré ɗum ɗo fof si haalama doole maɗe marɗa ɗen hande ko on to wonɗaɗe utilisude hakkille ɗe Allah jonnumaɗen on to wonɗaɗe utilisude ɓiɓɓe ɓe Allah jonnumaɓen on to wonɗaɓe naɓude ɓeygore nde Allah jonnumaɗen ko honɗum effort wonɗa waɗude holli wayata jannabu al ashqa neɗɗo siko huɗaɗo o yiyata ko haalete kon few hay so yi o considérta ɗum ɗo fof Allah haalani ɗum ɗo fof Allah haalani janngoɓe kadi ɓe ɗaynale ɓe feññinen ɓe wi wala Allah wi ko sabu bakkatuji maɓɓe min halkiri ɓe sabu ɓe eɗayno ɓe woyta sabu ɓe rewatano Allah sabu ɓe nunɗano sabu ɓe ñamuno haqqeji wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina min sinci min tagi go min sansi ɓe few ɓe ngaddi woɓɓe go ñande goo si tawi en wattanalira yettiɗen juulirɗe ko wonɗe e gol de kon en taway ɓiɗɗo men aade min waajota ko e majje en taway ko ɓiɓɓe goo ma ko haala ko woni e waajade e majje ɓay ɗum ɗo wurnitirtaake ko min jeyi
ɗum ɗo mi jeya a jeya ko Allah wa annal masajida lillah kala ko waɗɗa e nder mum nde andu ko Allah jonnuɗa kono ko wonɓe marɗen ko tambitoto ɗum ɗo so tawi hakkille men ɗen fof woni e wonugol ɗum ministre ma wonugol directeur ma wonugol président ma wonugol ɗum ɗo yimɓe million 10 million 20 million temedere chaque duuɓi 10 men ƴetta laamotoɗo goto wonde chaque duuɓi 20 men ƴetta laamotoɗo goto ma duuɓi 40 laamotoɗo goto hitande fof 5000 10000 15000 personnes yaltude université société ji ɗin no yana tum ton nun haray ɗum si Allah landi en fayna tasab wona ono konto fokkuto ɗo Allah wi walaw nazzalna alayka kitaban fi girdasi Allah wi nulaɗo ɗo ko ɗum ɗo ɓe wiyata ko ilmul ghaib e gandi qur'ana kañum ko safawiyum nde ardi ko wahayum kono ko safawiyum ɗeya defte ɗe ar fof ko kayre direct addete windande ka Allah nden ko kayre addete o jonne qur'ana kañum nanon ardi ko haala ardata ɓe waɗanno en tarjama o hanki fi suratul an'am wondema ko gulu 17 addi suratu wongol se jangi e suratu shu'ara aya no ɗon raɓɓuɗu ɗo hollayɗo en fi o qur'ana ko honno ɗum ɗo woni ardude Allah wi ko innahum anis sam'i lama azulun ndari tafsirol ndara ko no Allah wonma e haalande andi si wiyama ɗo suratul anami ko guluji 17 malaika addingol gila ɓen jippi ɓe hande ɓe to waali si ayeje ɗen ari barage no woodi hakkunde men andi jinnaji ɗin en wondi e ɗo no julɗi ɗin ka wonɗo eɗi jooɗi ɗo keferi ɗin kadi ɗen wondi ɗo kanji ɗi nana ko haaleten iɗi yiya en enen en yiyataɗe en nanta ko ɗi haala Allah wi si qur'ana no jippade seytanuji ɗin fof aray ɗi baara malaika aray ko henjaɓe ha ñande nulaɗon wawi par ce que si malaikajon no jannude nulaɗo ananata haala malaikajon kono si nulaɗo jangi anane windoɓe ko non windirayno tan nulaɗo jonnun Allah wi kala seytaneru si qur'ana no jippade aray ɗi baara ani samila ma asulun aray ɗi waɗa asulu ɓe woɗɗite hay si hiɗi ɗo ɗi nanata few qur'ana be ko non ɗum ardata si o ari e nulaɗo on hande kadi seytanuji ɗin fof ɗi baarete suwa ɗi raɗe ɗi pottoɗo maasiri ɗo ɗi nanata e fus ha o gayna wawde winde kadi wallini ɗum ɗo fof ko fi wallitagol ene ko fi en heɓu kangere nden ko nafata en aduna e lahira ko kono andi ɓe wiya kala hilniɗo ko hilnaki ɗum ko hilni ɗum kon laawoto ɗum Allah wi hara min cippinno nde qur'anare hara ko ɗeri figir tasi ɗeri fala masuhu bi aidihim ɓe memirinde ma ɓe memirande ma ɓe memirayno nde juuɗe maɓɓe ɗen si ɓe memino hakken ko taweteno hino foti hino windi ɓay Allah si Allah jippini qur'ana ɓay hiɗen felliti so tawi no windi kono ara no laba ɓuri ɗum golle Allah e golle goɗɗo nanda Allah wi ɓe memayno ɓe memirayno juuɗe maɓɓe ɗen kono hay ɗum e ɗum mu laqala allazina kafaru in haza illa sihiru mubin ɗum ɗo impossible ɗum ɗo ko ndura yagal ɗumni ɗum ɗo kono ɗum ɗo windira neɗɗo wata wadde ɗum ɗo ko ndura yagal tunni ko bandi yagal tunni Allah wi andi ɓe landino nulaɗon ɓe wi menen kadi addanay men deftere min yiyande na yarɗo janga menen ko min yiyata addunde no ɓe ɓawa addira noon addunde min yiya Allah wi nulaɗo haysi min addinde ɓe janginde ko ɓe yetotoma ko ndure yagal Allah wi haysi min ƴewniɓe ka kammu ɓe wiyata menen komin qawmu masuruna komin yimɓe mbilaɓe Allah wi nulaɗo jokku haajuma sela koye andi yimɓe ɓen wonde nulaɗo ko neɗɗanke ine nulaɗo an hay Allah addirane wano addiranno ɓeya noon a wi ko a nulaɗo sifa maɓɓe
andi goɗɗum suwa joni ka ɓernde ma Allah wi hey hay si hara men addino ko baare wonayno ta maaɓi hoorema ko hunde wotere wonayno faqalu lawla unzila alayhi malak ɓe ya gasi joni e ko en nongo warda e malaikajo hanno nulaɗo arda e malaikajo o wona kanko sahabajo malaikajo ma malaikajo wona sahabajo makko e ɗum e ko lay fiya kam laawolkisal kefeero kono yeddirɗa Allah o hakkille maɗen boniri no woɗɗitorɗa Allah o hakkille maɗen boniri ndaare ɓurɗo wonde kefeero on si iblisa feƴƴi ɓe wi ko firaun ha woɓɓe wi wari mo ɓuri a iblis nane haalawol ko woɗi nani o wi zaruni aqtul Musa wali yad'u rabba nane haalawol ko neɗɗo haalata wo acce mi wara Musa si mi warimo non o yawa noddu e jeyɗo mum est ce que marɗo hakkil no woliral holli kefera yagal uyta e hakkil andata non am yeddere Allah si de ɗuuɗi ɗum nde uyta e hakkil neɗɗanke intelligence makko hakkille makko ɗe yahay goɗɗo si tawi o heɓi ko wiyete diina ko wiyete imanu kon hakkille ɗen jooɗo andi ɓe wi no wawi wa haala e deƴere ɓe wi hakkille ɗen kadi ko non wayi neɗɗon si haala kan ɗuuɗi ha hakkille ɗen ustoto kala haala wi ngiyal da e fayida ka ɗuuɗi o hande kay hakkille ɗen dogay ɓe wi hay joni miijite joni hayso ko jinnaaru Allah nela jinna ma Allah nela malaikaji joni aray koye jokko malaikajo ɗo malaika ñamata malaika yarata malaika faalaka rewɓe ndiyan si saaji ɗum na haaju mum si nange yalti ɗum na haaju mum an wiya yo Allah addane on ko ñentina est ce que hakkille golli hayno malaikajo adde e si malaikajo nelama ko ma o jokkite joni noon malaika ñamata yarata ha jaka e rewɓe ko continue a roboji ko joni noon ko oɗo jokkata yon nulaɗo ma on jom mbaari naya jombu o ñamata wa naya ñama o waɗata ɗiɗo piiji fof ɓe noon no jokkirtamo ko lay fiyaga holli neɗɗo si tawi diina ŋakkirimo hakkille ɗen kadi ɗe ŋakkay timmugol koye diina kam woni sa heɓi diina tun hakkille ma ɗen jooɗo kala ka nanguɗa pono panare andu diina kan no ŋakki ka goɗɗo heɓi en lawandu islam on no ŋakkiri ɗon si islam on naatuno ɗon kadi a timmayno ɗis lawla unzila alayhi malak Allah wi walaw anzalna malakan menen simen jippini malaika hara men jippini malaika lagodi alamo ara yaferola ni ko ñaawgol malaika arata menen min nelata Allah o wi mi nelata nagge yo yaw yottinoya e mbeewa mi nelata malaikajo yo yaw yimɓe ɓen jokkitamo non ko yimɓe ɓen nelete ko yimɓe ɓen nelete jon noon question ara jonno pourquoi jinnaji ɗin kanji ɗi ala nulaɗo Allah wi ko kala le jama vraiment ko aaden on yani min nelata fi honno jinna holna o mbo woli jinna siyama ɗo annabajo on ko bargane o wiyete ma ko jinna samaruso o wiyete andi hay nanugol kan haala tawayno ɓoyli Allah kanko ko waɗi kon fof ko ɗum ɓuri labeede jinna kala neɗɗo heɓaɗo jinna wiyarayno takkodiri e makko ginɗon ɓe serdata kala boneji ko nanta neɗɗo e nde yaɓernde wi ɓe akatama Allah wi min meeɗama jonnude ɓereji ɓernde wotere mi jonnumaɗe nde yaɓernde wi nde yaɓe ko jinnaru ma ɗon e mayri woni e yewtude be si a serta e mbodoma on sa serta e mayri malaika ɓen kadi no jokkinama ɗo be si a serta e mbodoma on sa serta e maɓɓe Allah wi minen simin jippini malaika ko regel gol affaire ɓay ɓe jeppike tan annabi Nuhu yimɓe ngalka tan annabi Huudu yimɓe ngalka tan annabi Salihu tan annabi Lut tan annabi Shuaybu yimɓe ngalkano ɗum la ɓuri al amur e kadi si malaika jippike tumma la yunzaruna ɓe habbetake ha wigol ha ɓe golla gol non Allah wi minen sa yiɓe no landoyo men ngaddu malaika minen si malaika ari ara e lanni
aray goɗɗo moƴƴere go ala to hande kadi komin landi e kadi kala bonɗo habbetake ha o waɗa ko moƴƴi yon non ɗo ko kamɓe landi joni non ko ɗum ɗo woni reyal on kadi si neɗɗo hewti kam mayata na malaikaji ɗin arata si neɗɗo on ko moƴƴanaɗo ko délégation malaika moƴƴuɓe arata si ko bonɗo ko délégation malaika bonɗi arata si ɓe ari est ce que neɗɗo on habbete ha o golla enen ɗo wonnuno gasa yen tanƴini duuɓi buskono woɓɓe hande jango faɗɗi jango yontere lewru ara maayi fi yamari programme ji aduna yamari programme ƴettere yamari programme wonnugol lanɗo yamari programme si ɓe ari est ce que ɓe habbotoma ha ɗum waɗa lawi si malaikaji ɗin ari aray hande kadi ñaawama affaire on goɗɗo habbetake foti ko ɓeya halkaynoɓe ko aroɓe fi warugol simple fof ko goto si o ari lanni ko lan yuakhira allahu nafsan isa jaa ajaluha hande oɗo maaye hande o heɓay jawdi hande o nawnay hande o dikkay allah wi si programme on ari c'est fini a neɓata a sakkitotako siko heɓugol a heɓi si a heɓa jawdi jibuɗa kon no heɓirɗa kono hande enen on ɗon question o wela posude ade ganda on no heɓiri jawdi kono si perdi on question no weli ade ganda on no perdiri est ce que yanduno on no nde ardiri siko doole no woodi ɓurɓe mo wadde doole jasoɓe gayɗe ila machallah wali siko ƴoyre ko woɓɓe jannuma ƴoyre ko janguɗa ko woɓɓe jangimma ɗum ko dokkal allahu subhanahu wa taala neɗɗo fof ko ɗum si allah wi wasalullaha min fadli ta wonu wattu hoore ma jofo selu ko yimɓe jogi fewta allahu subhanahu wa taala allah wi lande allah ɓural makko selo gañaneɗi fi a nawyi hollaali a heɓata fi ko a paykun hollaali a heɓata fi hiɗa ɓawli hollaali a heɓata kono ko nunɗal al amana neɗɗo yo wonu nunɗuɗo tawa si a heɓi yo a heɓali o sa yehi ka allah ko a heɓuɗo arana a heɓiɗo lawi joni noon ɓe yimɓe no lando malaika walaw ja'alnahu malakan hara min wanno joni nulaɗo o malaika suwa oɗo ma min addi nulaɗo yo wonu malaika yimɓe ɓen yo faamu malaika jon o aratano e maniére malaika la ja'alnahu rajulan ko gorko kadi min waɗaynomo andi Qur'an si yewtima ha ɗo a faami andi ɓay ɓe wi isa ko allah isa e nene mum ko allah allah wowli ayawal gotal pet o wi pourtant kana yakulani taama ɓe no ñamay no ñamete c'est fini allah ala ka yeeto ɗum ɓe yahayno ɓaawa hoggo ɓe heɓayno ɓe waɗayno bawle ɓe ɗanotono allah wowli haalaw daɓɓum fot mais pourtant on wi ko ɓe allah kana yakulani taama ɓe no ñamay no ñamete c'est fini hande kay ala ka wowla ala ka mannuɗa joni so tawi allah yahay ɓaawa hoggo ma allah nawnay allah ɗanoto allah yejjide aray ko ɗum waɗi mo allah allah yi pourtant ɓe wi ɗon ko allah ɓe ñamay ñamete watti ɗon siko a marɗo hakkille hande ka a gayntana e hoore ma ɗo kadi o wi wo hay siko malaikajo min addano min waɗaynomo gorko sifa no wawɗon non onon o aratano ɗo arda e façon e noon e malaika hay so wari kono wawɗo non o jombay no waɗayno piiji ɗin fof o wi kadi wala labasna alayhim ma yalbisun piiji ɗiɗi no ɗon ɓe wonɓe yeddude hay siko malaika ari ɓe yedday probléme o ɓe jogi on ɓe wondayno e maɓɓe siko malaika kadi min nelno ɓe wa'ayno kadi wona ɓe nulaɓe wayni ko ni ɓe yettinirayno ko allah wi ɗum ɗo allah wi waɗe ɗum ɗo acce ɗum ɗo siko malaika ari kono ɓe nulaɓe wayi ɗo ni ɓe wa'ata si malaika ari ɓe yeddoɓe kadi ko ni ɓe yeddito ko addanɗaɓe wo kamɓe wona ɗum pourtant le pulal ngal wi tawi wakkangal wo ko ñuuƴi ara yo ndaaru balaji makko ɗen de si tawi an arɗo wona on ɗon ko janga o an wona ɗum ɗon ko janga o wona ɗo ko wola o wona ɗum kullama ja'ahum rasulun ko bima la tahwa anfusum kala nulaɗo arɗo kanko ko waddi ko kala oustaz uji arɗo ko waddi ko noon enen min yiɗa on ɗon wala labasna min ɓornay alayhi maɓɓe ma yalbisuna ko ɓeeɗo ɓorni kon suwa ko annabaɓen suwa ko yimɓe ɓen
goɗɗo wawetake neler Allah nelata jinnaro e men e yiyatano enen no himo wawi nelde en e jinnaji ni par ce que ɗi yiyay en ɗi nanayi en ɗi faama en kono enen o nelata en e yiyataɗi en famataɗi kono so neli neɗɗo jinnaji ni ka wonɗo ko enen jangitata ɗo ko enen juulitata ɗo iɗi ɗo iɗi nande kadi iɗi jetti iɗi faamude kono enen hande kombo yewɗo reni yo jinna ala yata wari marsata Allah wi kono wala kadi stuhzi'a ha o wi heewi yimɓe mokiɓe ɓe jaɓali jokkude ɓe jaɓali sunna bi rusuli nulaɓe ɓen heewi mokiɓe nulaɓe heewɓe heewi jalnorɓe nulaɓe heewɓe heewi ɓe jaɓali ko nulaɓen wi kon min qablika ɗum ɗo ko wallitagol nulaɓe andi neɗɗo wonde a heɓay susi par ce que neɗɗanke ko neɗɗanke tu si o nelama wiyama ko kanko ɓura yiɗede kanko woni sakkitoron kanko jogii deftere ɓurde timmude nden o ari ɓe wi ko fenande ko ndureje ko yimowo tigi tigon min falaka Allah wi nulaɗo mone ala ɗum wala kadi stuhzi'a bi rusulin min qablik hewɓe nulaɓe kadi ɓe jalanoma e aya ko wima yuqalu laka illa ma kadi qila li rusuli min qablik si ɓe yennima ɗo ɓe a yennanoma ɓuri pourquoi angiɗa mono si a yennama ko baraji windete sa piyama ko baraji heɓata kala ko waɗaɗa ko baraji heɓata Allah yi pourquoi eɗa mono a monoto ko heɓata ko a monoto ko heɓata ko hana fa haga billazina sakhiru min Allah wi ka sakkitode yanuno e hoore ɓen jalnonnoɓe nulaɓe ɓen minum immorde maɓɓe ma kanu bi yastasuna joddi ɗum ko ɓe laatinoɓe jala annabi no ko ɗum yeytino yimɓe mum ɓe ha in tasgaru minna fa inna kadi de nasgaru minkum son jalimen goye men jaloyay on son jalimen ɗo min jaloyay on goye ɓe continue jalere maɓɓe tawi kadi ko non woni royta leerde no hettino mino hettino ok en andi al istihza jalnorgol ka diina enen en yiɗa neɗɗo diina kono non kadi neɗɗo diina fo yo wattan yiɗa ta jaɓu wonde sabu diina kan jale ta waɗu sabu diina kan jalkite a woni neɗɗo diina wata wono wujjowo sa accitay waare accutu waare na ya waɗu ɗum sama kala sa tawi ay conci maɗin taju normal na ya waɗu tawa yiɗoma o waray no kirɗi andi ko an haray woni wadde diina kan istihza kan woni jalnorde diina kam waɗu piiji ɗin fof no hana waɗirede noon Allahu jamilun ko yuhibbul jamal Allah no labahi mo yiɗi ko laba kadi ko waɗata o waɗu ha laɓe ko honno non labirte kono Allah yiɗiri non aray labama ɗum ɗon hande kadi sa jalama wona an kono neɗɗo fo neɗɗo yo wattan yila o reno yo wonu sabu ha ka diina ɗo jale ala ko yaltinta goɗɗo ko ɓuri yawde wa jalugol neɗɗo diina ma jalugol ka diina ɗo ala ko ɓuri yawude ko wattata goɗɗo kefeero sakkitode aya men o Allah wi qul siru fil ard Allah wi voyage ji ɗino certes faydi kala neɗɗo ko yahi voyage so ardali hella central ɗo haray voyage makko ngino ngakki sa ari ɗo a fiinoto darsuji hewɗi a ne'oto needi ndi tawete vraiment iɗa ne'i voyage gol kadi no okka hakkille ɓeyday gandal kadi oytay mawnintinare kadi ɓeyday wakkilare kadi Allah wi voyage jinde sa jindi a yiyay ɓuri benma a yiyay ɓuri karamoko ma a yiyay ɓuri kotoma a yiyay wano maɓɓe a yiyay ɓurɓe ma dolle e bangeji ɗin fof ka jawdi ka doole ka ngari ka piiji ɗin fof Allah wi wakkile jindon sa jinday kadi ko ya taskito kadi na ya jindu tun Allah wi siru fil ard jinde haysi ko iwgol ɗo yaha luwi ma iwgol ɗo yaha kembo
Allah wi yaaru doy wala tamshi fil ardi maraha sa fala hettude nafoore ko Allah wamma wede ya jindu ko naya yaaru mawnintinare yaaru doy ndara yimɓe ɓen e quartier ɓe ko honno ɓe wayi sa yahi ka marché ko honno wonɗo ka marché wayi hakkille maɗen accita hakkille maɗen sa yahi ka otoje ɗen ƴettete ɗon ko honno ɗo ɓeɗo yimɓe wayi ka seppugol ko honno ɓe seppoɓe kadi ko honno ɗum ɗo wayi Allah si wiya waɗu hunde ƴettude kande fuɗɗi ha kande haɗi kalkila ha ndara ko nu wonma haalande ɓay Allah kan na puyɗo ko haalanma o nafoore no nder ɗo o wi so yahi kadi summa refti unzuru ndaaro kayfa kana aqibatul mukaththibin fennunoɓen kadi ko honno ɓe laatorno fennunoɓe ɓen fennunoɓe ɓen tan annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi ibrahim ɓeɗo fo yimɓe maɓɓe ɓen ko kazzabu rusula kono ko haɓɓa wayidi e an kadi ko honɗum fennuɗa Allah wi ndaare sakkitode ɓe fennunoɓe Allah islamu kono fennirɗamo wo kono yaworɗamo o yaari yeeso Allah wi ino wakkirama gardugol diina few Allah wi ko menen woni nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ko menen aynata ɗum kaka hulanda islam ɗon islam ko ɗon rewata feƴƴiya few nangu hoorema ɗum Allah wi alaykum anfusukum jogiti hoorema diina kan seluka mi naɓanay ka hoore wallahu mutimmu nuri ande ko sinuwa ko japone ko ɓe wiyaynoɗa ko balantoɓe ma ko wiyaynoɗa ko capiɓe ma ɓe wiyaynoɗa wondema ko daaliyanke ko ɓeɗo hande jogi qur'an on ko ɓeɗo wawi wajade ko ɓeɗo wawi julnude ko ɓeɗo woni darde juulire ɗen an a jooɗike ha kanŋere nden iwi e jungo ma ha heddo diye tagal leere a jangitinde taali ha joni a sansi ɗum a watti français kadi français no moƴƴi jangugol no moƴƴi kono ko si diina bonaɗi de si diina boni ɗum ara e moƴƴani kala golle ɗe golluɗa si diina kam moƴƴani kala gandal ngal janguɗa si a jangali diina a perda sa faala ñawde anna Allah fara ko médecin jangata sa juulata a jangata qur'an a perda sa faala laamuta anna Allah fo si qur'an on si affaire Allah marsala ara on tigi perdi Allah wi voyage seeɗa ndaron Allah ko côté bonɗo on yiyete ndaariɓe a yeddunoɓe Allah ko honno ɓe gerdi joni an kadi ndaariɓe a hoolinoɓe Allah ko honno gerdi qur'an a ndaara nde yewtoma fop ɓeɗo moƴƴunoɓe annabaɓen ko ni wawno sahabaɓen ko ni wawno bomɓe ɓen kadi ko ni wawno ko ni sakkitorno wonde o haalante hunde wotere kono tawa nano e ñamono nder ɗo ko wi ko aqibatul mukaththibin kono est ce que a wata ndarude aqibatul muttaqina kadi kono nulaɓen feƴƴinirno hono sahabaɓen feƴƴinirno ɗum ɗum kan heɓa hikma naya ndaro ɗum konno firawna en feƴƴinirno konno a hamana en e ɓe ƙaruɗa non ndaaru côtéji ɗin fof Allah wi jendu haray kaka voyage ɗo woni ko hatteten Allah no yamiri en voyage gol e voyage gol kadi sen iwi ka qur'an ɗo voyage gol ko hikmatum min Allah subhanahu wa ta'ala wonɗo e voyage ko heewi kon fof so waɗi duwa walla jaabina kono ka o ƴawi fof o janto inde Allah ka o jippi fof o janto inde Allah ka o hewti e nokkure teddune ma juulirde fof o janto inde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko avion wonɗa kotowal wonɗa sa hewti e fello ma hayre janto inde Allah sa jippade janto inde Allah sa hewti e nokkure teddunde juulirde ka woni ma ka qur'an jangete janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ko jihaadi go kadi voyage ji ɗi yo Allah waɗu voyage men mo arɗen on tawa ko jannatul firdaus ala woni sakkitode makko par ce que enen ɗo fof ko voyage arɗen yo Allah waɗan en voyage ji men ɗin tawa ko jannatul firdaus ala sakkitoto wonde a wi'ay anniye sa andiyake a yoɓetake non Musa alayhi salam ko ɓuri raɓɓuɗude ndaare ka o heɓi golle duuɓi 40 himo wuuri o ala golle
o arha o janga o wi o hayni yida da o wi do yawde da wonno mi hebay hollowo en lawol ma en hebay ko iwlode ka o yawno hukkondire golle den ko haa o maayi o sertali e golle ka Allah noddunomo ɗon ɓe fuɗɗodiri ɗon naari o heɓi golle haa o maayi golle ko ni e watta ko voyage janngo Allah no wawma fewnude ɗo janngo kadi a waawi ɓoylade few mo beyotoro allahu subhanahu wa taala anda ko on num hirata ko on num weetata yo Allah okkor ɗum imanu timmuɗo e cellal timmungal e courage kadi timmuɗo e cujal timmungal wakkilanagol ka diina ɗo tawonu an neɗɗo mo ala ko nafata e ka diina ɗo haray a wayiwa neɗɗo mo ala ko nafata ka ɓeygure wakkilo ɗe yo allahu subhanahu wa ta'ala wallu kala marɗo probléme yo Allah ittanmo kala hoyraɗo kadi yo Allah ɓeydanmo hoyene nde yo Allah waɗu en fof tigi tigo yimɓe jannatul firdaus al a'la en hatta ɗo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal